Evo nas u ovom serijalu i poslušaju dobrodošli u novu epizodu Dream Eater. Danas nastavljamo. Kao što vidite, nastavljamo da tražimo onog gospodara. Pitim tomu zlata. Sad, ne pojma šta te treba da bude crveno sve, a? Plavo. Čekaj. Čekaj. Bandit Notes. To je, ja mislim, lozinka njihova. Red. Aha, znači treba bude red, a tamo svugda blue. Ne bre. Okay, blue. Okay, blue. Ne bre. Ovdje blue. Ovdje. Ja mislim da tako treba da ide. Ne. Stvarno. Nije. Pa to treba da se šut. Ne znam. Čekaj. Kaj ljudi, našli sam ovdje Bandit Note. A ovdje... Ovdje sam našao nešto jako dobro. Tako da se ću da pročitam. Valjda tu ima neke veze s time. Crackled Load Sing the Boss. Ok, ne pojma šta je ovo. Pročitali. Divno. Ok, šta dalje ovdje ima? Ništa. Šta je da krećemo vam? Gledaj, našao sam ovo. I ovdje jedan bandit ili čuvar u brsi. Okej, čak možda ovo treba. Bow. Čuo sam pistone. What? Note. Bandit Note. Okej. Lepo urađeno danas. To vrijeme. Sve to je moja veza. Da promeni lozinku. To je sad shvaćam. Sad znam. Znači ovo i ja mislim ovo treba biti zlatno. Ovo ne znam. Čekaj. Ovo treba bude zlatno. Ne. Čekaj. Ljudi, evo ga. Znači, evo preko vidite. Znači, ovdje je crveno, ovdje je plavo, ovdje kao gold. To. Ti znači. Koja je to, ubiću te. Ju. What the fuck. Ne, mu udaraš me prijako. Presi ti normalno. Ti zdrav? Ti si? O, ti si nevidljiv, a? Opet me ubio. Mogu da verujem. Dajte. Ubiću te. Mrtav si, čovječe. Okej.
Budi mrtav. Aj umri. Ti... Nisi normalno. Ubio sam. Peva, I did it. Koliko ima zlata tu. Let's return to the city. Znači sad treba da se vratim u grad i kazati ovim čuvarima da sam ubio. Aha, ovamo. Dobro, tamo, znam. Ok, ljudi. Čekaj, stani. Radi se živi. Naravno da jes. Nije bio ni telefon. Ok, znači sad možemo doći. Well, now the route. Otvorite za gospodina. Tako to piše. Ok, ljudi, znači došli smo u neki grad. Do čarobnjaka. Sad trebamo da nađemo čarobnjaka i treba onda pomognem. Znači, što će to biti jako dobro. To ćemo... Ajde, to ćemo da znamo. Ok. Sve pokradi što ima ovom selu. Sve. I tu. Ćao mali. Ovo tu ništa. Ovamo. Comeback 1. Vidite mi puklo, tako ću staviti na sebe. Ok, imam da skoro 30 ovih. Old. Ok, što gore ima? Ništa. Dobro. Znači, to bi to bilo od ove epizode. Nas vas vidjela i vidimo se u sljedećoj epizodi. Smo ovdje bili? Da, nismo. Ok, ovdje što ima? Rustri Sword. Ima 30 ovih golda. Golda, to je to super i neki dobar armor. Ok, znači, vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!